Cheto Festival Season 2 nezete tariki 8 mweri jwenana mwaka jo ichindere tigiti ya mambura jaja Kemero wa scan QR code eje na uchokie biuriani kenda wigwatira tigiti kana wete kire werodigital.co.ke kire rwarereto rwantuko ya narwantuko ya rojo ikundi biateteri bakioto na Kenya monombe umbethe ni bairebete ni ontubwa maandamano jaraza izekene monota sabasaba au kabere maandamano jaja thithikaga o mwaka erenjira ya guteya makarika ja 1990 jegie korwera gwetikirika kwa biama bibinge bya gisiasa ntukweze nande eria muoroto jwa rojo ne March for Our Lives ne gutindika thirikari gukinyithia muthia makarika ja Kenya kugwatwa utae na kinya kunyamarua na kinya makarika ja borisi gutumira inyankuruki ya kithimi kinya kethera maandamano ja bangiri ja there kuombeka jagatonyerwa ni enyangia atabura kwithirite kugikujirwa kiri maandamano ja ukabere ni kumania na bobo ario tukubwa narwa tugukuria atiri mataro jaku ijariko kiri akenya mbere ya ntuko ya sabasaba rojo mataro jaku ijariko kiri akenya mbere ya ntuko ya sabasaba rojo aranira na bautwe kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyanete na nkethirwa nkithoma moni jaku mwanya amana ntetuira nkureterete ni Garato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njuri ya nyambene koethia ngere kurumamba bonde bamiunda na bandethia umwe wa baria bagwati utaekere maandamano ja jenzi miaka ere methiru kwariria maandamano jara jeregeri rojo ja sabasaba Gavana Muthomi Njoki alikuwa anatuuzia ukabila, nasema tushikane Chuka na Mara tutenge Tharaka. Hiyo sisi kama watu wa Mara tumekata. We want Tharaka Nithi County to be three brothers. Bamwe ba MCA barani aregani ba Muthomi Njoki kwendekithia Tharaka kwewa gitikio gavana. Kithomo kwangarata na chukurune ya choroi mwarimu munene akiringithanwa na winyangia bwambecha chia matinda. Teto cia weru. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chikambiria athaiji kuru baria bakaraga nturene chia baria na Kamao Egembe North ne baguteta ni wongere kubwa mpithukiro ne arethi bakuma county atori mono Isiolo na Thamburu bariuga arethi baba barerethiria ndethia chiao miundene yao gataka na baboria kioria bakamukira imakania iromba riao na ndene kire thirikari gutonyera gati na kurita enyangia baba na ndethia chiao miundene yao ne bagwetete kinyampithukiro chia njogu tathene renge irerumirite metho Edwin Gatobu na atwambiritie na rugonoru na ururubu nene antoe kurubaba kumantura cha Kamao ambaria na Kamweli ne wamona inge bankene na chuwondi ne mwathi kishkune ke Egembe North ibachu mereti kwa ariroba edhirito bagi kurukira kagitaka kwa monuntu boarethi bakuma kaunti ja Isiolo na Samburu kwa mbirigo toni dhiamburi ngombe na nkamera miundene yao na baodia biodia bakaba makia mono bakiuga na ndebo batura ruiro ne janthia otewe ya ninge no gona kinyao iga sikini renago kenda wato nyambo banyako matoka batu tuengo nyaburo ni toreta asitoka itangirwa mpempere ndina mengu na chuchone nzabe ndrengo ndande tokanye ndrengo chako imbike muno woni na sionde sialero rafira ndende nzabe ka ndo chota nyinyi kinyanga ombulisa boro ka botori ngerera nzabe ti kinyamba rukivira mwali ya nana radio ko kwathi ndabori ni untu kubukurithia chamba wambira mama ite kula jambi mate kuria ndazi ko kwathi nuntu kamuntu karo kira uno ka kambi bua nai muno kambira we mama ziete uno mandajo kwathi ande mundene ningwa na dogethia
tionda iriria na twekweria kuruthiria nimbie kuendelea no nto tutona mtura aturirie no nto ng'ombe ire kumirumindene turerirwe kamiunda yendetwe twina mbeca kiondwene so kitumi kia tutura naru eye ito kwenda komnya agreement yare between who and who kana mtora wenderwo miunda kenda turirwa ng'ombe bagita namba riboti gwikirwo kari thirikari bakerithio ria mona bo kwithirwo bakiringa riboti kiri mabitha bagiukaria aguti umithio bonete monkera riu tweta tukarethi kwengano injou saindi yau tweta saindi yenge tukarethia kwengano nae ni baba na mbori na ng'ombe na ngamia na tweri kwaria twera wete ibo ripoti no ntoto ko ripoti ombi ko jora kiondo batu ende to kwenda kuria atere ketha twenaki kana tutenaki kento kire to on demand tore wakazi ba amwadi wadi anto ba utori enda baite completely tabe ngwa meundeni angatha inde irwa kwenga ngwa meundeni baiti ndongwe ndongwe cia amwadi wadi tote obenda kweto mwanga batu twaza kwire tenjia yomba tukuria tukaria mundene kwire tinya to mama meundeni na mangawene tukarara ku tukara mwo tukara mangawene o rerua totona kanya inde to chinyiri tuibo maba kuruba ntura iji cia ba kiugore kinya bare miko karia kurubao no ntobo kuthira baba ko baga ya bare na mathaga ja kendo ja bunduki batu tuteno wacho ndo bombere mtura mbukario rare yasile musinga ointena musinga nyange ko tozunwa onto tuko boborere tulina tiri recharge nambu na powa mbu tote kwana bo tweteka yagoro siatire tarwanda na ndo kweta rwanda kuongo ni kurisiki no ndo anto beta baturi na uke bota kanya ngoro siato baba sina bya kora kweba ko gwinya manto ya tebu ikenga atati kange koro na ndo wasi security Antonia Ntoto Cheweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Onde kwerigeri kwithirwa na maandamano ntuku ya rojo Peter Muteti uria ni umwe wa ateteri ba Kyoto baria bagwati otae miaka iri mithiru no riti ya Kenya gwika thiri na kwebana na winyangia kiri maandamano ja ni akanitie thirikari kugwata otae a Kenya akiuga guti muntu ubati gutunywa kajuga kwariria jaria jatigwita bwega ni agwatite ugeni ithugania ria kuria thara baria bagwati na kinya kunyamaru akiuga bobo gatethia gucokaniria uturo bwao. Martin Mugambi katumenyithie nkuruki. Rweri Gioto gia Kenya Peter Muteti auritie barabaumba kumira maandamano ni mamuthenya wa ruka na masabasaba go igathiri na batikenyange into bya barabange. It's as a tradition of this country, we all know what happens on Sabasaba. Gogu baba kaumira for the Sabasaba, let be peaceful. Let fight for our constitution rights peacefully. Na biashara bauga kakatu ko barukiria biashara jao. With time bobongo basokire kumira ba na batu kwatia kuandamana ki the next demonstrations. So one thing when leadership is bad is bad. What mtu endete kwirwa kirutagira kiriska kama maisha mai, but if the country is in a mess twabitika kimesiri jana jetu ikathiko. We are doing this for the future of our country. Muteti oro kuromba o bunge nkinya bagichigo mbunge kia marari uga Kenya bati batiri gukirua na njeri ya kugwatwa migwate. Riu we kiongozi ari ogu ugesiria solution ni kula kanto kana ni ku abduct anto, you are not being leaderful. Kiongozi ni kumenya gwikara na anto tiko gutongoria nyamu twini anto gutongoria riu kero tikumba ku handle anto bakuwega. I think it's wise you step otigere bangi baba umba ko take that responsibility. Kiongera ugite nkinya mbicha ya kugwatwa migwate timbega. Abduction go take into go solve. Actually ole keria go team one person ka we can 10 more. Wana kai kendelea kuleta thina na thina nkoloki. Riu baba tikwejana another solution. What are they going to do? Kero tole andamana nonto bakulwela uchumi. Just fix the economy. Kero tuliandamana nonto kutena mawela. Just create job opportunity places. Teko leja ku abduct anto na ku baulaga. No. Just do the work that you are elected to do. Muthia ugite migwate ya gukanyuma mbecha iri kwirikana icha kobagiria methori kaya kumira ikabatetheria nonto baingi bachokire nyuma mono nkinya kiuturo. Those who lost their lives, abduction again to neo kweja closest to that nonto, it's a very high level of trauma. Kiambele you reset your life nombugi ogukiama, like personally I reset my life 100%. Ndali employed area Nairobi ta branch manager ki one of the microfinances
na after kulekerwa no mbuge wero ni waulile kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kanjo ya Njuri Nteke kuma Nyambene ni bathithitie kigongwana kia mwanya kiria gikimiru kizikene ta kuithia ngere iri njira ya kuruma baria bethirite bakia kana gutetheria kiri wamba bwandithia na kinya otunyani bwa miunda bathithitio jo nyuma ya kweza na kagita kameri ithatu mtu guchumiria na kwariria meya jao ende gutiwe kinya umwe wa chumiria baugite kigongwana giki gikathithika kiri ntere mwanya cha Nyambene. John Thega ni akujirite bu umaniana gutabarikia kwa mbithikuiro cia maitha kura wantu na kinya kuyo kwa ndeithia ntere cia Nyambene inde kuruba Kanjo ya Njuri Nteke kuma ntere cia Nyambene ibaumbite kuigua bakinyikire mwanka bwarema na ara muthenya we muthe baumbite kuigua bakirutha kigongwana gikuroromeria bonthe bara baumba kwa bakibaijira ndeithia na gakinya baumba kuigua bakibathiera Njuri namba bakenda ndeithia cio ikathi na ara kigongwana iki gia kubithia ng'ondu iri moyo bakiruthirite ntere cia Kambela bakiui kirumi kia githuku cio kumba kuigua gikiroromeria bonthe bara bombite kuigua bakiruthagia untu giki tura waichithire ki maitha ya witana ng'ambe cietu na kura antu betu aya lana we na antu bake na into byake byonthe tumuruta ki inya irero akuruta muntu mikwene ya chiari no tebyo tumutia mona na mbeo chiawe na kwenda fununu ya kwamba Kambela ni ndikuota ya antu bara batathairia mikora ire yo tuchumbura utukane ndikuota yo ni baichitha na report chonde bauthurania baikangia kiamba bara bang'ambe bande tsike ikabangwa ikacha bakamadhiro nyankima inyangari na bikibiki cio ba menyera chumo egwo ntutu yere duare nikenda tubwithia mantu atina siri to make sure that muthuro wetu kuma Nara akauma Achas kana kama Sorolibi kana kauma kithani wamba wake akamata ng'ambe chetu akinya ko na kinya muntu ro thirikari na wi ng'ambe chetu akethe thirikari na ichiethia arumwe yetu tutethe lakini nuo kuya ng'ambe na nuo tura bara baikairia kinya bara baikairia maitha yo bya kuria tuite abo kona tura kuruba Njuri Nteke nikenda tulani batu tukuithia ngere na tobaithia mwana mbeo cio na nduri yo cio na bara nabo bamero kwithira bendene baketha bana kile bana bo kethe mumero rindene kinya weto mulani ogwa kathirio mumero mwensake mukabila wende bo mumaitha aombikia kuma amenya tuilota wetu na reserve no nto maitha yekinyete mwanka reserve to meano mwanka bethire bai na nto bara bakubona ile njira eitha ba wetu kana bangi bau ni baba toma tuithi nyangere ona kinya maitha yo yongwa na yo tu yethiria ngere ya kathira no nto oti muntu ngere etia kagitani waku akurwa baba riu gatikoromeria bara bakobaijira ndeithia yake inde kuri na mitugo ya bara na bakobaijira ithaka na kinyaminda ya ontere ino bakiwa na batienteri ya kumba kuba bakiwatu Kenyamara kumania na kubithia kong'ondu ino na ara bakuwa baruthita giuntu iki no ntu bainyikeria bwarema na bona utie bonge bakaumba kuigua bakethiria untu bubu nuntu ng'ambe iriyo antu bakorowa kithaka kiwe kathama bukiye kwiriwe imwamba tokoria no tokaiwa muntu kaurire na maguno tiri so yau yonda tokwithia muntu ko yakuiwatira kithaka kiye tokitibwigo watwa bara bethaira bakishirikiana bakayamiunda ya antu ya muthoma miunda ya muthoma yonde na antu batura kuruya bara batenainya baketha batumba batenainya miunda ya itotheri na tokaithia ngere cio kinya ithano kana ithanthatu no tokaithia twauma twata kwithia Kandebene twauma Kandebene tukaithia Kiremu twauma Kiremu tukaithia Karama twauma Karama tukaitie Embe na kwa tuithie twauma Embe tukaita mwanka Njere Mutwati na kwa tuithie ngi mwanka amba tubathirie bonthe ko batu tutokoma marenge niwa tukwenda kuthiria muntu wenthe oro utothiria Rwanda rwetu kenda ayukia kiripotera ndo cha Weru kuma ntere cha Kambera giciko bunge atigania East mbeta wa John Thiga.
Bamwe ba MCA baria bethirite bate kugwata mbaru Muthomi Njuki ario MCA wa Muthambi wa Marimanti na wa Nkondi baugite nande ni kagita katharaka gukujira murio jwa giti kia ngavana bariuga mara ni bakaririte giti giki gukurukira ngavana wa mbere niwe Samuel Ragwa uria urigitine thaiji Muthomi Njuki nawe aumite ntere chachuka bakienda nande rutere rwa Tharaka kuona kanya gukira Makena Babu niwe uri na riboti eje. Aliano akuria giti kia ungavana gikauma kia ithurano tuthiete no karuthiete na mbere na kugwata mwanki. Bamwe ba MC Sario MC wa Marimanti Kennedy Kamunyo wa Muthambi Maurice Maugo bakiuga kagita gaka ni ka Mutharaka kugwata giti giki. Twibangite ya kwamba tigo kuma Tharaka tuko safarini na antu betu bakuma Mara na nauko nde tuinde twegento kemwe kenda naku tomba wakishikana giteke kia ngavana wa Tharaka Nithi ikuma Tharaka gitaka. Gavana Muthomi Njuki alikuwa anatuuzia ukabila, anasema tushikane Chuka na Mara tutenge Tharaka. Hiyo sisi kama watu wa Mara tumekata. We want Tharaka Nithi County to be three brothers: Tharaka constituency, Mara constituency and Chuka Igambang'ombe constituency. Si ni kweli? Na si Chuka wamekuwa na gavana? Si hata Mara tulikuwa na mtu anaitwa Ragwa. Sasa nyinyi mkishindwa kujipanga hapo amtapata hii kiti, na hakuna kiti ya muhimu katika county government kama kiti ya governor. Umesikia watu wetu? Amwe no Maugo na MC wa Nkondi Gitonga Kithuka ni bauritia Tharaka gutigira ni bakwaraniria gatigati ka mubunge Gitonga Murugara na Susan Mwindo uria wakinyukira ungi kenda baomba kugwata giti giki. Sababu sisi watu wa Mara ule mti yetu tumesema tumpatie kura sababu alishindwa na kazi akiwa mbunge wetu wa Mara. Ndipo kwa tanto wetu Muthomi wa Njuki Chuka tugete ateto nenkra advice ya mtoto kathura gite kia governor. Tebwa nto beto kogu my brothers from Tharaka constituency. If you want to get the next governor of Tharaka Nithi County, produce one candidate na hapo mtakuwa na nafasi ya kupata hii kiti, si ndio? Tubeto tukarea ukarabwega tukarea kwibanga tukava kama kwa tubango byo no mwanga tukare bwega twibange twitio watio tuwate murugutira uyu kwi waitike kia ngavana. Julius Romori uria kuromba giti kia MCA wa dia Marimanti ni augite ni mapema muno umo abo gukinyukira ungi ni untu mweno wa umethaino uria gatigwa sinderwe ki mchujo bakinatigwa batina mtu no uriku kuma Tharaka kwenda giti giki. Njinji na ngugi bondi bang'ang'ane kuromba kura. It is too early kwambiria kwira umwe na rekerio ronga giti. Wote wanastahili kung'ang'ana nonto na haki yao, ni demokrasia haki yao. Mwanka tukinye gitare ya musujo tutige twamenya na atakuri nonto assuming pamwe bai muchunjoni umwe tukumu ditimura thino arekana na giti twathi muchunjoni urongi arutwa Katharaka tio tugatiwa nambi. Baingi ba MCs baria bakuonekana bakirega kuthingata mubango wa gisiasa wa Gavana Muthomi Njuki. Ni bamwe ba baria bakuromba iteji ya MCAs. 2027 tatembea hapa sababu mmekuwa na kiti ya seneta miaka 10 ya Kindeke, miaka 10 ya Kataya. Sasa hata sisi watu wa Mara tunasema mtuangalie watu wa Muthambi sub county tupate seneta wa Tharaka Nithi ambaye atakuwa kijana na atakuwa na msimamo wako anu mudari kita mchire ndero kata president. Ukauma gitindi eku ochweke kingi ndiko tinda gutina utakanya ni 2027 ndebe ni gitindi kia mujumbe. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Roiba Maumau ni borĩtie thirikari ya kaunti ya Meru kugwata mbaru mibango ya kuige kauntwire bwa Meru batikoririe bariuga kithomo kia mauku na gia Kinandi ni kimwe gia kaumo ka Meru baria baingi kurirwa ni untwire bwao bakiuga mirigenge ni onekaga gukaria bonene untwire bwao. Gakimotegi na riboti nkuruki. Ngwataniro ya Nabarachi aribo bariba Maumau baumirite na kugabura untwire bwa Kimeru bwateanirwo ta mundu akirumi bakiuga kwina bata ya Meru gucukio untwire bwa Karaya na bakiaria baruga kithomo gicangirite anene muno kiria antu kuriganirwa giuntwire. Meru getu gikaija kakiurite na gite kunonto ana beto ndo bateritana wa Kimeru kinya batu aciari turenja tutiona kanyaga kuitana na beto Kimeru
na ninge to soke kitamandu ne ke to nonto ane nyi baragere ntoni mono atoko menya mekire kia biere batije imbiere ja kwa ere ja kwa tene mbere twakia kama soro ne to into bia kimero na ibia to rigaria to ta kwa to imerimo mingi sana no na to kore dobio songo nero ne agere makansa ithomo bieja twaga ntuija nya ba utumatumba kwa tucokanira turi amwe twithe nio pengine miru kachoro chiombere kuthite kugitabura inyoka nengera mwana o miru maikiwa mwira weresa imbieta o miru ati kwira o mwira andika rieto kimiru ari andika mero MERU mero na tutikwenda rieto riu kairi turenda turiezi na ngavana wetu achenji rieto riu mero rikiro rieto miru o ure rietwa rikiri aembu ure rikiri Kikuyus ure rikiri Akamba niki nontu bagwikira mero no wito mero oni inte meroni onde momeru na raba kuria thirikari ya kaunti ya Meru kubawatia ndoa ya gucokanirio ntwire na muno bakiromba kethira bombeka cukuru bakareta nkinya subject cia kuthomana Meru County government na national government bombe kuyukia tagaria nikenda bombo tu support batu turi Meru twenda muno na inya baraba ina atubeto na bara bongo ba uchiumba ba umire abiashara inya baraba ingugine anene betu inya baraba jumbe betu bonde ba umire nikenda bakombo tutetheria batu tuchokie kacha yetu kana kitamaduni yetu arage atwire okionkoria thirikari to support tombe kinya gukombe kika maukuja uja thoma kwa wethire kwina lesson no turenda thoma ikwetha kwina lesson inya Kimeru ana beto basokwe Kimeru nekira twatwire kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi Kirirwa retu rwa ntuku ya narwa turi kuria mataro ja kwizare kukiria Kenya mbere ya ntuku ya sabasaba rojo na ngitegera kiri SMS iria withiritwo gitutumira kakitene kakagukurukira mutandao jwetu jwa Facebook. Prayer Boy ariuga we exercise our constitution. Betikaria kauga may peace prevail. Joseph Mwenda ariuga sabasaba ilikuwa inaongozwa na Raila ya kesho ni fake. Nawe Pauline Alex akauga let's peace prevail forever. John Muredhi exercise peace and political tolerance. Nawe Harriet Makena akethirwa akiuga to be a peaceful one, no guns allowed, because at the end of the day everything will be back to normal. Ita nambe na kwethirwa kiaraniria na bauti gukurukira mitandao yetu yo kinyanedia ata Facebook amona kinya namba yetu ya SMS nyo 23578 na kagitene kaka gatwethe tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia buria tithaba matatu bethiritwe bakiritirwa mukana ugeta kuraja. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untubwa nteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
changing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju to enaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na wakatika na kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University,
We believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Chwa ndume kaire Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozrone kana ndukene chionde. Na ndinyare kana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo na ndene kosa. Afya Plus. Anke menye kedirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntimete ngana. Tembea kwingi iko na mengi. Na ndio ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nasho izumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Ngoko gwatogeni orenge kirinteto chetu cheruthe mwengi chokera na chonkuruki kithomo ni kiangaratite ndene ya chukuru ya Choroi Primary irere wodi ne ya njia nyuma ya ritwa kugwatana na chiari kuthingatia chiringi 150 iri kwirika kuritwa ni omuritwa kirimbecha cha matinda ende guti matinda jetewa ne borotete mwarimu munene bakiuga ne nyangitie mbecha chiao bakenda eberwa orungamine bwa chukuru eje iromba ria chiari kirerwangirwa kithomo ni guchunkuna ikarikarire na kinya kwethirwa abagichwa ngerekana ni kenda mathomo jachokera tawithire. Riboti eje ethuraniri ni Duncan Mwathi. Mathomo imarugamite ntuku yonde cukuru ya Choroi cia njia nyuma ya arutwo na aciari kuandamana mwanka obici-ini bwa kithomo kangeta aria bakumeneria mwarimu munene wa cukuru ino Joseph Nkunja ikira bakuga no utumiri buthuku bwa mbeca cia michetho ira arutwo barutire ciringi 450 lakini ya monogu batakinya matindani. Tumete tomuchemano ibuni na betu baringire kelele bawambu baandamana nikyo kitumire tuya mwanka baandamana magoko ndio na anto anababeto bakwandamanite nimbia cho bawe na chire ni arimo cha ira cha tebete cha matinda na kwa tuka bakaingilwa na michetho ne batenkuma kwa tuka cukuru ya Choroi batu tuturete mbia na turete mbecha towende baciari batu ture aciari ba Choroi ni lazima tuye mwanka tumenye mbia na thina barua skuru tu ni mwarimu urete mbia lakini tutezwa batu bila tuetikia ni kuringana na twacimania mucemanio
mwarimu arete records yawe ura aciari baritambia cia activity P turetambia skuru sikayo mwarimu entitiza no ina mandate ya kuyukia mbesa nyuma ni bacokire skuru na kurutha mucemani na CSO hori murugamiri wa mantu mamisetho sub county ya Kangeta mucemani orandiki bande tubatiretegirwo kuthingira na kuthingatira kire kwarirua na mwarimu munene wa skuru ino ati kuonekanaga compound ini ino kire kwirikana na kwibithite kumani na muthuro munene wa aciari na arutwa na kou toro utagira nene betu ana betu ibetire baina maandamano na baita baranirie na nene betu na bomba kusolve theneu kia tumitwarari mucemanio anane betu ibatwetekire boya pio ni tusogire Murungu nkatho no ndu bakutweteka na ingwetikia tukwaraniria na tukwatanira ntugo tugeya tuyete kwarire mantu ya skuru yetu tukwarwana nene betu baithomo na tukunjaliana na arimu betu na aciari bange twaga tucimane ntuko Jumaine tumeimbie na thina na tukwatana na aciari bakuringa mbe na twara Murungu iboya no ndu bakutumira anene betu baithomo na bau bakakorwo me mantu akithuka na nonto kumania na mucemanio uyu bagwatanire bakarende guru kiumia kiyite ntugu ya Jumaine kugwata ucunku ni nkuruki hamwe ya aciari bakiuga batikwenda mwarimu uyu na ntaigwe makosa onto ya yarengeni na kinyana abangi no bethe baritete mbesa na bangi batiritete mbesa riu ni nkuromba romba mwarimu weye na listi atotare aciari bara baritete mbesa na bara batiritete na ile iriti nacio atalereire itumeri na ile itetumeri awe bwacio ko kinya mwarimu arare age kunywa ndawa isulia kana yo cioro nikakukai na tumantu kidogo twa corruption lakini tukaranthe turi aciari na nene baithomo twawane ndi tukatirima na mucemanio ntuku ya Jumaine tariki 14 nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Mbondi ya Municipal Meru etongeretwe ni kirimi muungani aga tobunkana tana mukaririgite wa ngwataniro ya matatu niwe Paul Arachi ni baritete mukana kiri matatu iria cionthe ikuringa biashara Meru gotigira ni bakuthingatira mawatho jaria zakurukitwe mono jegie akwojera na kinya gukinyokiria abiria baugite ntuko charua bagakurukia watho bwa malori ja marito gutumira bypass irere okenda kurigeria mutintikano na kinyamitino bariuga abiashara bara benda iria mwikano jo barabara ntere chakathita batetekerwa ni untu bwogwati muthuru murioki gatumenyithie nkuruki. Bodi ya municipality ya Meru itongeretwe mukarikiti nwekini mimungania mumenyeri wa mutindwa kitobunkana ta amara murungamiri mathu ne county Meru nwe Paul Arachi ni betrete bagita mukana na kugwena ndi matatu cionthe ndene mutire yo kangangi iketho chika matira na gwika antu ndi kuntukura gupaterie na bwambere buratuga na twarikania ngugi ya ntuba matatu na ntuba bikibiki no mwanka baitira ngugi araba bwirete kurita na jambondi tugakarande guru tuthie sendiu ya bonda cionthe kenda tumenyara baketho bari na baraba kuringe tumandene town tugaita license cia ntu bau stage ya chije kene icio abiria bagakara na icio bakadutira ngari tutitekeria tutakubali kabisa hatutakubali watu wengine wakatae kuingia kwa stage kenda bomba kuthiuruka town bagikaira njam bajaire batha bakuga kwena thinene muno kila ntu baraba kwenderia ntere cia barabara kituminandi baketho ya bakibayeberia itwaritete barua na twera ntu betu akaribonde batauni ati gute muntu kenderia rutere rwa njira na ito kwenda ntu bubu tonya kiria ntu na tukambiria kurigeria with all means possible na tukwira usipindia tukwate ngugeu na kitengo gietu kia enforcement bene instructions that ukagita muntu wenderia barabarene bakiwa nguruki pombo nguruki watho pogutigira ngari nene muno marori tatio kurukire katikati kamutiro kangangi kurigira mitiro mingi ere kwetho kionekana itukuthia kinya mikakati nontu ukwataka barabara gwita mugutano itura na njamu no marori ya kuingira barabara ngari marori ya tukumba gwita ya kamatete ntubiri to muno na no kone kibari na jata yakara mugita kibari saka bedio choka bwanyuma na kimbundi no tukeza twina mbundi meeting rujo
tukathithia kinya ciondu tukauga ngari cionthe inene ire itegete tauni ichitumire bypass chietu no bypass itetumairo ne antu ntukui bakiuria mabisa bokaria batigire bakwagirithio karia gutigira wagagia probu kodekana bwichokera around majengo around Kadita te auramine re lakini ruguru antu ange kwetha kwina footbridge au ne antu dangerous na itukoria kari twinde twe macho ikwa reported twe ntukwengea kari beja bambira kwina bakwigwa mbutu kuna bakiumara rukire kwatuka kwina ndamu antu batemangi na usipindi ya gutwiri bakuthithia soup ibakuthithia mantu ya musako ba identify criminals ba umeru itakariu kauntoka gwa kiripete lakini usipindi au tuhakikisha remain no the fraternity security yonde Muthuri Murioki Moro TV mutiriro Kangangi. Gavana wa Nandi Stephen Sang ni akinyete mbere ya kamiti ya kuthuja utumiri bwa mbeca cia muingi aria gukari na biuria birito biegie mpangarata no kirija mweja maratasi ja county jegie utumiri bwa mbeca Alamisi izite gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na wa Isiolo Abdi Guyo ni berigiri gukinya mbere ya kamiti eje. Anthony Kathenya hari na ripoti nkuruki. I, Muthomi Njuki, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee Nyume Amerika dhombe aikwaga ukinya bunge gucokia bile biotumiri bwa kigena muno kiri kamiti ya CPAC ya bunge ya Senate. Governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki muthenya na kimigiki ni akwirira ukinya mbele ya kamiti ni ya Senate wa county ya Mabe Moses Kajwang gucokia bile biotumiri bwa kigena kire miradi nkurani ya county ya Tharaka Nithi. In Marimanti we are in the process of installing the first au kabere Governor Muthomi Njuki ni erithiri wote kinyambera kamiti no nyume tagalelele kujukwa ni kanjo ya magavana aidha nyume musemano gategateka kanjo no tongere babunge ya Senate magavana ni betikili gusokera jekaro ja kamiti no. Sang do solemnly swear that the evidence I shall give before the committee in respect to matters before the committee shall be the truth, the whole truth, but nothing but the truth, so help me God. Muthenya wa mde kamiti no ni thirwe kithiji jikaro na Governor County ya Nandi Stephen Sang na jikaro ino jia magavana ikathi na mbere wakime kigima. That let us go on the ground and look at some of these projects, be it the ECD, be it the health sector chair and many others. There's also the issue of the governor's office building, where you have bought furniture before completing the building, like buying airtime before you get the phone. So we will need to find out what was the wisdom of doing that. I, Abdi Ibrahim Hassan. Kando na Governor Muthomi Njuki, Governor wa County ya Isiolo Abdi Guyo, ni Governor Ngiolo na wakwiriro kinyambela kamiti no muthenywe na kimegeki. The first responsibility that we have is to protect the interests of counties and their governments. Chair, both the county of Isiolo and the government of Isiolo is a problem. Chair, we need to get the whip cracking. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Nyuma ya Rais Ruto ntuku egoro kuga achoire kura kirekire mara wewe ngwa na gutwe wa mugwatia na ande narua ure wari munini wawe mbere yabo kwathukana Rigathi Gachagua ntuku ya narua na muchokerete akiaria kagita karia gotirimene na atongeria kumantere cha othaya augite gukethirwa atiwe Ruto atenge chinda ithurano bya 2022. Phineas Imana na thuranirite ripoti iji. Mimi nilikuja hapa nikaongea na watu wa Embu, munanijua, munanielewa, mulinipigia kura, si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama ukitafuta watu ya kutaganya, hapana kuja hapa Mlimani. Eun ni miario ya Rais William Samoei Ruto airutere rurwa kirimara ntuko ya oro ne wengineo ni Rigathi Gachagua akimwira buru babalai nare kiorongo. Gachagua akiaria ntuko ya ruwa rera uchamaneti na tungeria kumantere chiothaya augite Rais na ethiri akirongo akimuingi bunene kaita kasiasa ndiru. Ulidanganya sisi ya kutosha na Biblia. Sisi ulituchenga na Biblia. Kwa sababu sisi hapa ni wa Kristo. Uliposema Bwana asifiwe tukasema amena. Siku hizi tumekuwa waangalifu.
akiongela na kuwa kinyora waretere Ruto Kirimara niura wari rais wa ndiguru ya Kenya Uhuru Kenyatta ende kinyawe nyumene na chokere na kuwa Ruto timuntu moya. Hii Mlimani kwanza uliletwa na Rais Uhuru Kenyatta. Akatuambia wewe ni mtu mzuri. Akakuzungusha hapa, akakuachia hapa. Rais akaenda kufanya kazi ya Kenya. Ukakuja hapa ukakoroga, ukaingia makanisani kila siku. Ulikuwa barabara zote unajua, kanisa unajua, ukatukoroga, ukatuconvince wewe ni mtu mzuri. Saa ile ilifika uchaguzi, Rais Uhuru Kenyatta akatuambia wewe hapana mtu mzuri. Gachagua akiongela edira kiwa kinyakidira ne baere Ruto kura ne bare na okwa ya Kirimara akimuringanithia na makarika ya ndwa ya nyuma ya kidurano mwakene yongirile na mwanja na ngirile na inyanya. Lakini ukweli watu ya Mlima walikuwa na wasiwasi na wewe. Kwa sababu mwaka wa 2007 ulienda ukaunganisha makabila 41 against the mountain. Vote 1 versus 1. Hiyo haikuwa mpango ya Raila, ilikuwa yako. Mwai Kibaki aliposhinda nyinyi, ukaanza vita pale Rift Valley. Ukaua watu wetu. Ukaua wamama, ukaua watoto. January 28 kanisa ya Kiambaa. Ukatuma Faruk akachoma wamama na watoto kanisani. Nyaraugite wewe ngwata Rigathi Gachagua nuathambirie eira Ruto keita ka siasa ndiru na kuwa kithira tue Uhuru Kirimara kitekurukia Ruto ya rais wa ndiguru. Mimi ndio nilikusanitize. I sanitized you. Nikazunguka Mlimani. Nikaambia watu siku hizi umetubu dhambi zako na umeokoka. Na tukasema tukusamehe mauaji ya wamama na watoto Kiambaa. Na hao watu ya Mlima wakanisikiza mimi. Isipokuwa mimi nilizunguka to sanitize you, hungepata kura hapa Mlimani. Phineas Imana Ndato Cheweru. Ameru mushine jwa Nairobi ni bakenerete muriojo Kimiru gukurukira mambura za tuine cheto zireza thithikirite mukawene jwa Balis Best Bar Resort mwini uri nkuma kamano ntwetu mwari na igikineini bange kuma kathetune ka Mumeru gutamburukiria mashabiki barabara chumiritie ni mwago juria abatarara bonete kairi nenduranirite ripoti iji. Mwini orenkuma kamano ntweto mwari ni achemithitie Ameru na endiro thiomi rwa Kimiru mwago jwa buria bugakunjirwa mweri jwenana. Ota withire nchamba eje ari mukawene jwa Bali Best Resort mushine munene jwa Nairobi ni agwirite kirinde na ndwimbo chiawe. Nande gweteretwo mukondo jwa ere jwa tuine cheto tariki 8 mweri jwenana neo 88. Kinya Nteto Chaweru.
Na mutegeri na arwa netwetherete tugikuria mantu jegie mantu ja sabasaba ntuku ya rojo turikuria mataro ja kwijareko kiria Kenya mbere ya ntuku ya sabasaba ya rojo na inkuona ibwetete nambe na kwethirwa bugituma SMS chiaku mwanya kuuga tunaomba watoto waweze kushughulikiwa vizuri. Ongeno wakauga be peaceful always. Ojo ni Zenaro Miriti nawe Hamix Mado akauga no peace. Ungeno akauga peace. Ojo ni Megaz Tesh. Ungeno aruga mimi napongeza maandamano juu sio kinyume na katiba. Alafu hii serikali ya kutenga tuna heza uni maoni jaku mwanya jara wetete na mena kuthroge tutumiraka gitene gaka ndio ringi katuthe tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia kethira murimo jwa nyimba uria jwetete na mbere kwithirwa jukithangikia mono akari ndene ya kaunti ya Meru ugeta kuraja. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kire wonjorithia boremi ukaga stock customer ibakwebaira uri na ngugia agrovet kana gweka stock chokaniria stock ya fertilizer mbeu na binge bionthe na njira kuigwatira loan kuma kwa Avenues Financing noria na mweri jomwe iri kana kinya 3 Nusa plageria, mpoka, cereals, kana kinya irobia ndevya kire supermarkets, processors, maskuru, kana kinya kire mikawa, igwatire mbecha oro, weterete aguri baku baria invoices chiao. Avenues nitikiritwe ni Central Bank of Kenya na ntoto chiaku ni karito bwega. Avenues Financing nebo uguni bo biashara ku. Ringa star 78989 hash daiji no dinga tema wadho. Kana uringa thimo kire 0711133300. Avenues Kako Flow, restock na loan. Igwatire mbecha kire invoices na uria suppliers kureo. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kurina ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tochui biangu kuchiankara na biangu kuchiaku thinja. Bwajadatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiria nguku chiaku chionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana.
watoto wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Surudia ndo ni sauti. Joymax Animal Feed. Ngicokera na nteto ingi gikundi kia Meru Rotary Club ni kiariritie wongere kubwa makarika ja nyimba kauntini ya Meru iromba riao ni kiri kambuni iria chiri Meru amwe na ndwangi ingi kwiza amwe kenda guchwa ntaira cha gutanganira na mpanga iji. Muthuru Muriuki na riboti nkuruki. Utongerie Rotary Club janene kaunti Meru utongerete munene wao no Mary Gacheri baugite na ni moroto jojura munene ni gutigira ati ni bakorwa murimo jo nyimba joju kuonekana muno tuthangikia antu ndene kaunti Meru. Taura bwije Meru ni region imwe iria itongeretie na cancer cases in Kenya na itukwenda kwithwa twina awareness campaigns cia gutetheria antu bamenya mantu ja cancer na tukethwa twina inya camps, medical camps cia gutetheria antu beja guchunkunwa gutegerwa na kuritano mantu ja cancer kenda bomba ikumenya ugima bwao mwiri ni onto ituije cancer imwe ikeja kumenyekana mapema isiomba mtu nomba guthetherwa mapema. Majairi ni gutegere kurubarito anjire kubatetheria na kinya kubathingatira kagita kara parahewana tugategera kinya mantu jara jegie maternal health gutetheria kurobaria bade barito na kubatetheria gitaria bakamatete ana na ria bakugeana na kinya nyuma ya basiara na bao. Why are we losing 355 women out of every 100,000 women to known causes? And the answer to this is 3 delays. The first delay occurs in an individual woman, a woman who does not know that she has any risk even if it starts, a woman who has no power at all, either financially, to get herself to a hospital even when she realizes that she has a problem, or a culture or a tradition that bars women from seeking health services. Na muthiene bakiure thirikari ya kaunti na kinyere anene orenya kambuni mwanya mwanya ndene kaunti Meru kugwatana nabo nikenda gutigira kiroto giki gikwithwa gikinyanira. So inkoromba companies chonde na county government twitanire ngugi amwe kenda tomba kurwa na murimo jojo jwa cancer na kenda tomba gutethia mothers wetu during childbirth. Etani amwe na madaktari na partners bangi baraba tutethagia na umenyo na kimbesha kenda tomba gukinyira as many kana antu baba ingi muno community ne cietu. Muthuri Muriuki, World TV, Mutirio Kangangi. Rais Ruto rokerirwa na ruanekirite kirore mogaruruku kiri watho bwa rwangi ruria rwathaga mbeca cia Kenya ni CBK kuthithikite mogaruruku ndene ya watho bobo kenda kwa rwangi ru inyankuruki na guitaniria kinya mendekithia za kinandi. Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Leadership of Parliament as led by the Speaker of the National Assembly, the Honorable Attorney General and all Cabinet Secretaries present. And Planning Committee of the National Assembly, today 6th, Your Excellency. That committee today is presented by the Chairman, the Honorable Member for Molo, Honorable Kuria Kimani, together with the Member for Mandera County, Honorable Umul Hassim. Your Excellency, this bill makes some amendments to the CAP 491, that is the Central Bank Act, to largely do 3 things. One is to allow the Central Bank of Kenya to lend to microfinance institutions which are under debt, causing more suffering to Kenyans. The other bill that comes before you today is a small one, the Parliamentary Pensions Act. The bill attempts to bring into currency the Pensions Act. The 1983 Act also lives in the past. It recognizes only one house,
which is National Assembly, but our constitution now has both houses, the National Assembly and the Senate. And therefore, the committees responsible for pension of members of Parliament, the Parliamentary Pension Committee, the Tribunal, are now becoming... Will unveil and display an open ceremonial copy of the Act, while Bamwe ba yuthi kuma Kithiti Gania West ni bachitetie kurega gutumirwa ni asiasa kwiringira ndebe na nyumene bagatewa ta makambe baugite ni bamenyete kurizaniria na asiasa ne kugutuma mirandi kaura maturene ni bataririte kurega kunganirwa kwao ne gutigwa mpione ni akandarathi kagita karia kuri na mirandi egwitithwa na mbere bakiuga ne antu bakuma ome ya ward ni bobaeza gwangugi iria babatere kwithirwa bakinenkerwa ni baraniritie na Brian Kimathi na watutumira riboti iji tutumirwa tukonwa na tutigwenda utumirwa kairi otaro mwaka antu bakaua ikani kabako otore troka ikabako ato inusu na itoringa kura bora bangi baringa loi ni bamwe banduke mbithi ntere cia Kithi wa Gania West na nandi bagiciite kurega kaire gutumirwa ni asiasa rira bakubenda muno kagita gaga siasa untu bakuga buje na nyuma yao kuona boka batigu nyuma kimaendeleo mirandi imwe tigito etithiri na Jacob Butingani kwithirwa batiganirwi kiriuga ibotwanya twangugi ene agithi onthe ginya tukaya kurwa batu maendeleo yetu yetireko tutigumpa kumenya turi ya mborine sibitari batu otiro corre pio batu toriaro anda pio nyoka ya guilela unto ya barabara engondro kere kayana kaburo zetu jongwa ngondro ya kiro nusu muno matu atokora batu tukanya makara ka yuragia inge mwankare ya loya ntubetu ngondro agia murungu ito lori batu bru to dije kerna to ria ngondro te town na te Kenya no te bio tona baba nthane antonjo bulesi inya kugethera ngwire hao na antu bakinja ebe to abe kurita ngui bamuthara lakini antu bagithi utino ire kabisa no ntu bokwendra kuria mno imbecha bondere saiti example ongo te inya procedure ongo chiagiro saindiera to tu anusu kere kaiya neti we gario na nkuru kibakeregana no ntubura buisoka ira mono kagita gaka utumiri bwa mbesa kuringa siasa itebui urako na mbecha ringi thayo te watu kwelenka na tutugua twikira mantogo yoga chua mana ile ringi tukwendra imaendeleo tukwendra gavana re ya itatho na tengundro ire ate kulugire nya kulugire ate ro amachi ngundro itichekene utebio tona ti barabara ti kila kitu tombe kia kona tio muramu itoria yoa barabara kwa witiria ya kauchoa utebio bona kwenya mechiete stima no maloi no ma ene yo kona nto bana juba kunywa transformer jeto re bagomba kunywa transformer ja kauchoa na nyambia chioto te kwandra ibari ya chio na ko to batu to nyiri kaira ndene ngondo itonga bieto bia ngondo batu batukulukaira baituri yaira mubukone toeta kwatuika batu toerwa kwa maendeleo tukaria na toetikaniria lakini antu bara batiwa baekira maendeleo yetu mubuko loi antu betu ne atabo kona raundi ebwe tuwe toira oi batu kanyamakara ka uyurakia kilo ome raundi uiba menye raundi to teko yoriambi kilo na kuromba ntukimbithi amwe na karibonde ba Kithi wa ngwataniro kiri gutigira bobo kumbika kwa hivyo antu betu batu to kuromba tungane nya batu antu ba Kithi to ario romo bura kenja ke aragia bura thwana ya aragia turingeja batu kaloi to kenda tona maendeleo report Lanteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi Nkatho cha mwanya ni ugwa kugwata kanya gaku na kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheru themwe tanambe na gukenera mibango ndene ya Weru TV wona cherunga matha 3:30 ithro kigwatanira na Phineas Imana nikenda kuretera nteto iji na inge nkuruki na kagitene gakanke botiga na buria gukari ndene ya Weru FM 96.4 ndene ya mubango joto thunkume rietwa ni Maureen Kinya mona ndiretwa mathithio ni Purity Richard. Muthikiria tu ndakwira kairi kewe mwatongie kidogo ni autwithagira ngugi obici ira muthikire koragori obici yaku ithiro ni ngugi ya kware na ukamata maiga ithiro ni utiri ithiro ni
ngugi askari gukaria guntu nini ukaria yethirwe ofisi tira yakitwe building lakini witaira ngugi yaku nyetho iri boda hiyo pia ni ofisi yako na tatupatire ukana ofisi yetu mbere makabisa ofisi yeku patere kuminenkania mbere kire Murungu. That is point number 1. Ukaminenkania mbere kire Murungu gitumira kwa mbere wa mbere yangu gishiaku tigira wakinyo kuromba. That is 1. Ofisi yaku nitho ina order. Number 1 itho enderu. Yes, ikue safi. That kinya mtu akurukira na wana mtu na itango gishaka ko tonu ukana akora na thara ginyara kara yuru na none kana mutaratara ya nithro ino thiru kwambiria kwaria dressing code na nya surrounding kuthiru maybe kuna gautiri gaku no enderia ntu nyomura tu chai tumarigu ni kwithiro kwina kauthiru fulani nitho ikirori giaku either ni rori kama tagane area kana mithanga kana mbi nithro rori agu kara wendereba iyo ofisi yako hiyo ni safi waikia murigo tigira ngari gutonya car wash imepigwa vizuri imeoshwa vizuri mutamara muthikiria ketho nyango yaku ne boda ngara vizuri ya tigira at least no wikira tukura tingu bona chira ruko hiyo ni ofisi yako bwana ketho ai matatu we ndereba au ndereba ukara ni patire kuthokbali antu kukutheru ketho i conductor ngare ku patire kuthetheria na monka dustbin no kiaragiria customer vizuri no thambite monka maego ni yes na ukathaba nyaka nyaka kolono ntumira tinda gutanganiria njara na methoni mantu ugitie change nyuma ni kwetho wina kautheru fulani tigwitango we murebi tu those muthikire bate kutho ina code of conduct kira obishi yaku na tugithukumaga itikumekania ni ujuru endagia ni nkara wendagia ni mbi wendagia kana whatever obishi yaku nithwe ina order uri mwarimu agwe karaga staff room kile desk yaku ina kaanga aje kwitho kuna ka order itu pata tuna ka order muthikiria endo kethera ntu maenge ne nenda ya na hoteli lakini into chithambirwa na uo ovyo ikagerwa na sijui nini no shindwa ai ukienda kwingine hilo ni obishi lakini ule kali obishi ina monka kona ina kiraiko ina lekete kiraiko so obishi to muthikia niko shina order ni ikoro ile antunya mtu abatire gutonya na gitio na mtu akinya obishi tera akethira mtu ri order kinya wokethira antu obishi kana mtu ali na order some order no mongo ka calm down no that calm down ukamba go approach na cautiousness no to this it looks like an office yes itiko makanari uri borake tu uko mahali nasema ni ofisi yangu hii wacha ikue na order.